Kubor nakaslem jong unong san hima. Menteri ke Sarkar Jila Ubak Banti Dorlingdo Ulong Balada ke Sarkar Baru ke Sang Hinyutrap National Liberation Council Kensyam Kialang Lakmi lenti Baka jingak kran yasuk Hagan ika kenti Kan ulong baj Amsyo kum kipor Kibeladab Kabla syudukut steng Ubak Banti Dor Ubaladeru Udkot Barim Jangka Sang HNLC Ulapan payo ke jingis ngokumen Bakum kinang ilam Jangka nika Sang King Atiar Kila syami ke sinjam kabadai Bat kababahatam Nai kabentaban manrap biang Ya ke syongsok syongsan Hapok ke jela Kamtam ke rikasi jantia Kabal kitri kambha Ulong baka jingwan syakmat Jangka HNLC Kan long ke jingmentoy ke bakrawi Kinong syosnong Bat kamtam Bani emlang biang Kum kawe ke emlang kasalang Kabadon kamenta Kalong baka sarkar Bat kamjuru ke HNLC Kini ban syam kiab hai Kini kenang baka kam Kan urlong bed Ha kini kakenti Panakaliang jong u On kentu lami ke para menteri Haga sarkar Padu yuki MLA Manashim kialang Ban benstad yakini kakam Kenang manyo ban saki biang saisien Ya ka syongsok syongsan hapok ke jela Manakaliang ka jonga da umpaw yu sokuman nomor ba manakaliang ki nongelam juga jenis kumu member no berim jonga ni sai nasno ba ka ika baki ki shim ni ka senjam ka ni ka bahatam nang ba inwan ra ay syongsok syongsan hapok ka ni ka state ka bi ka jongi kam tamang ni ka si jantiam mo baga agensi akan terekam baru hari ini snap balai di kejingwan joki syakmat kan dai ka jing mentoy yang ikut kinong syong baru kenang mengin emlang haki emlang salam ban kentiu sisa ya kastit juni baru kowe Ngiyo imo bapak ibu kata kelabun kita giba ong bakin poy kami ya keren sok ndai nyim i bakan poy kan urlong we kalong ba ladam don ka seriousness nakaliang ka government ban nakaliang ka agency pro ari kan umpoy sino ka government ka ban long serious nakabenta ka jiya kran ba ka agency ru umday tamu syukran makin wan syakmat ban kran tamu katakan urlong bay handai lada mshim khialang na baro arliang mamla kan umpoy sino khamtam yo siang ani siang ki ban man ya negotiate no ban long kinong ya long kinong raktin kinong penbaik kinong ya keren naga bentakan ini kan dan kam man baik ya ki brio lani la bandai nakaliang ki balang lani la bandai nakaliang ki no ki balong sisa kita kinong song ki ba dan ke jingkit klik tekan wan ra sisa ya ka jingi keren su bacok but next kam hi bagapor kala i bagapor bobiang ha lada ni sisa baka nakalian ka agency kinong elam ki barang don tas Bangladesh kin perhat makin snow na mata kuno sisa bagi kwa berwara song sai katangan itu ipi kan wara sisa ki jing job ki jing keren nganda nakalian jonga nganda sukumen panganda banjur panganda keren ki perlok ki kolik jongi mo akan ka government ki minister dan ki MLA bangin long serius bakumno sisa ban wara ya kini ka jing keren isu kabacok nomor ba da isu keren dan isu i tang po news isu i tang po ki social media isu i tang po newspaper kan numpo isu nomor don kam pustat ini ya kini tu ipi isu i tang gawe kalong ba ngimtep ya ka jing sha na mata te bangin syukran kumaru asmo kam dei ba bat nimla banong ki dei nem dei papan kam sisa ita ki kena ki badang dei ako akan news ako akan rasna ten dei adu mentang isu itang ki jing tho ki ko bo te andrei nasgo baki khud samla ki jongi khamtam ki badang kena baki numngat baki num lej ban jam shkoi pat kalimti ka berkata ya ka imang salak natharai di mensutu ba ya kani ban idon kam nakalian ke government ban pek bahai gini ke bro nang ba kanuman ra sisa ya ka jingthot yang song sai ber khamtam ba kanung ta sisa ya gini ki kena ki bilang kena ringa i ba manta ki kena kanyu ka prasnam pun di banang basta ko sutu bagi kebayaan kalinti di bat ringin ong bangin sukuno no bakal suja ka we kis pun dia bangin ong baladai dengan semua bakatang kadang dai tang kajing
jaga paning kau tinggi si peke Henry baka ni pag kajing kuloy no nakaliang kajing si hadin baki orang ba kinong song song kilong kamilan di kilong paki kerpa baki kwa man gi kajing song song nakaliang jong ka seng kajing si kasngap ni kani kadai ka senjam mo ipi ko bataw ang nanay baki iki bro kini ay pa yung tinang siya